Yes, day und nie Schuljahr. Moda, Ole en Sylter, sen mimme kemmen. Ken we en Keller spellen? Jo, de borrele sen albech. Man, Sylter es, dach goa ek, op jo school. Goldeiline, sen Dellingdach. Moda en ik vind het beter, wanneer ik een tinnem te school go. Het kan juster, hals ocha, te de school skef. Man weet hol. Na go. Oors komt savat klok hol of tau. Der welwe medai ho. Hus abskoven, ho Ole en ik ek. De Sylter, Nun, ik hoor jo jet nien bakker. da ken we spellen. Is dit al aus? Lief ik ek. Mes ken de post. Mestenpost van Mike en Johnny? Dit wär jo automatengoer. Post van Maiken en Johnny. Man tief beter bit oas ook jör es. Ik lief, der is een kassette in. Vult hem sa in. Da hole ik jeste Kassettrekorder. Man tief üb oas. Je komt. Sønner Maiken en Johnny zijn we jo alle weller te hop. En van Maiken en Johnny is post en kassette der. Och, hoe de brief al ipen moke? Nun, Line will, dat we op de teef. Tung, voor de brief Ibner, Line. Godai aus, Deche, Sylter en Ole. Ik sen Maiken, we har gut tering. In de Hareftsferien kommen we al de 3. Oktobermoon te Omje en Mootje. Au dat Mootje de 18. Oktobermoon Geburtstag her en 94 Uhr. Herr Fohler bij de school voor us frifroget. Sassen we van de 3. bis 18. Störremoon op Söll en alle Jungen sente Mootjes Geburtstag nöricht. Ik blot Sylter en Ole, nun, ook aus en Desche. Is dit ek fijn? Nu zijn ik dit, Johnny. Godai aus, Desche, Ole en Sylter. Wir können de Litsch Uling be Omi une dit wat voor de Jungen en Fassberster her. Mike en ik, ho als Bislöten, dat wir der ook Millionen de Alkovens lieb kennen. Jorlung, Herr Omi, en de Harrisferien, Gornin Borele, von Motis Geburtstag, sen ook de Uller Tau Uninger fri. Wir sen jo litsch mesten ken Ole Deschen ik, te treerst en de Fassbester lieb, en de Formner en de en Uller Uning. Oftet me de goed Formner aus en Maiken, en de te Sylter ook slochert, weet we ek. Nu is Maiken weller. Mesten kennen we een matratz op de Börtli en de 3. der op Sleep. Wann we alle Sleeppösen menem, ködet sloche. Ik weller, Johnny. In school ist langweilig is langsen. Maiken is nu op de school in de stad. Het wär de jestei interessant te hieren wat de Öllern in de Ferien mucke to. Man nu es blot jet Football ganz nett. En wat nu Boche gong. Nien vorkluk met de Noordzee en us strön op Söll. Nu weller ik, Maiken. In de klas, in de nie school, ken ik blot 3 Formner en jen dreng. Ook langweilig. Man Fohler, wann he der is, snacket me us, twes knochtert en te Bergungen wirklich Söllring.
Hör üs, all üs, wird tüs, kört, des Lexikon lehnt, der mewe ook mosa trurig sein. Wer ich, Johnny. Il tüs herhö de boek jest in sin arbeidsrum stelt. Man beho der Auquisit. Man fola ekte es mot nem der ihn. Mutter will, dat de Lexikon en Köf stond. En der est ne ook. Man mo das Gel üb üs passe, dat we jestjens hundentaue en nem me lolly auf Böltes de boek en food. Oho, ne ook wella school. Blot jen moon, das hen we wella up söll, en me ju top. Dit met de kasset wär en goa idee van ju. We tief en leeng, ela de neist kasset van ju. Grütnis van us alle, te alle. Os, Desche, Sylter, Ole, Line, Kolle en Dirken. Boah, dit wär ja ein recht gut Training. Jo, en ik frusche me all op de slieven en de alkoven met Ole en Johnny. Visa gur moda, delinjet meren kommt alle, weil jö hen en snakke upp de Kassett von Mike en Johnny.